Pozdrav svima koji gledate. Petar i danas ću vam pokazati kako možete da skinete Aptoid. To je jedna aplikacija, to je isto kao Google Play, ali sve je besplatno, znači sve baš sve i ono što se plaća na Google Play. I idete ovako, uđete na internet ili na Google, ovdje pišete čekajte Aptoid i evo vidite Aptoid and App Store i to prvo i evo idete install now i sad piše da počinje preuzimanje ako nekoga ovdje kao piše nešto, a za to treba da vam idete na podešavanje. Idete bezbednosti i uključite nepoznate izvori. Dozvolite instalirati aplikaciji sa poznanih nepoznatih izvora da bude sa Google Playa. Ne moram. I sada idemo preuzimanje od mene. Idete Aptoide. I piše naredno. I evo instaliraj. Evo otkačit ćemo pomiješamo. I evo koji piše aplikacija instalirana. Idete otvori. Vidite ovako, dobro što je da Aptoid je Android tržište. Sigurno brzo spoznano, radite sljedeće, ovdje dodajete prodavnice, to da radite pretraži i sljedeće i evo naslovna strana. Nisu to te evo sve bezbedne. Evo go Minecraft, ali to je FIF15 Minecraft. Evo vam sad ću vam pokazati Tičete Minecraft i evo nova tačka, to je nova, vidite pretraži. Evo sad ću vam pokažem Minecraft, to je najpravi i evo gotovo je. Ne, nije to što sam to uključio. Ovaj prvi hoće. I evo ga ovako, Minecraft.tv. Evo ga je 15.617 se svidjelo od 185 nisi ne vidite, samo idete to instaliraj. Ajde više dolazite ne sad svega kao ok, kao ja sam već to instalirao, idete poništi, kao idete ok, onda ako hoćete da odete na one listi i onda idete instalirati, onda će vam bude nešto crno sljedeće instalirati, pa će to da vam se instalira. I evo kao Minecraft i sad ću vam pokažem. To sam je instalirala da me ne obučio. I evo ga, Minecraft, kada ste ga kupili. Imate ovaj temple. Imate i redstone, imate svašta. Evo da ne čitam ovaj komentar. Dobro. To je to za ovu epizodu, hvala što ste pogledali ovaj mali tutorial i pokazat ću vam još neke tutorial kako možete da routujete, ali ja nisam sad routovala ali routovat ću ga. To je to za ovu epizodu, hvala što ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!